RCC wa Mbarara City Lieutenant Colonel James Mwisije hamwe na Meya wa Mbarara City Robert Kachebezi erizo bacera kwiguraho Eirwariro rya Kyarwabuganda Health Center ya kashatu abarwaire batorokiremu ahabw'obutagira abashaho. Eirwariro ryijwiremu emibazi ebitanda hamwe n'ibindi byoma byo kucebera bituriye n'abashaho babirubonka. Inshoga bwenshi tutakutunga munonga abarwaire bingi cyo kubanza abashaho tutubine barakumara abo kucebera kubacebera abataro kumukagati baturaganza baje kwa next week arwakabe baje mbaza tureta abashaho babiki batanke kwatagana naba baruho awera twantuyebuza embazi kerho habo icyo abantu batari kwisha ati abantu bije gukora hoye umushaho utakorara umuzarisa no mwenara ba volunteers ni nyekundire bayina bakora bayina tabakora bako tubine ndagano na government naye ndikora naye ndikora ki tikora ngweri Eirwariro tireke kufutaha ibyo ko hariho munananda kufuruka kufutashya tindaro mujwiki ubundi abantu bakatera urubagira ngo ejitu arasitwire ecyakandi twine na mentalite y'abantu umwe abarwenda ngo baze kusibana bareba amashanyarazi agasura umutawuni yaraguza kwiyaheza we yayenda gusa kwecerana abo nabo bari umutwakwenda kwezesa abo nabo bariyo omukwiguraho Eirwariro RCC James Mwisije yaragira in charge w'Eirwariro bire nakora obu yayenda okutandika kuraraho nekerezana na in charge wanyu ngo rwakabiri rukwija narara yatareraho rwakabiri umutegeso. Immediately in the short run we are going to reorganize ourselves city health officer. Next week we should have 2 staff here. Ingeri yebitande bitwine na setup wareba ukwari umukazi yiza narumwa n'umushahata kamukwasiro ahabo burungi bw'Eirwariro nabayazira. Eirwariro rakamaraho sente miliyoni 8 kuryombeka ukorwa ministry by'amagara. Yubire classroom zezombekiroje abana basomera abebembeza aba nabwe bagaruka biguraho icombeko cya klasi 2 ahari Rwenjero primary school kimazireho miliyoni 8 bakizimbe kisiya kandi cyatarazo twe turi mu mbera mbi twumusizo mbe batubiye nyimokwe kuko twatungiye kizimbe cyatarazo ati sabana babasa kutunga kushitama ahabwa TV West ndi Elias Rutugusa.